Shubor nakaslem jong unongsan hima. Sakaway de kajingja kabalapan her serniye we kipat ba we urang ba nakashnong tasor ula sya penyap dusman hakirunar ki bamla satya bantip hanin kamiet hapo ka yingsa jong kabadan hakatehi kashnong katkum katolong khobor ba ya lum laya thu ba kate kajingja kalaja hakapor kamba hanyo baje hanin ka janmiet hakaba utei urang ba ula tip kerteng kumu amison muru laipasan snam karta ula sya pom da kitiar ki banap nakabenta ba syadien jong urendang kat hadu ba unda khlat sendan hasyan uba armukhim rang ba shnong jong ka tasor ulaya thu baya kamet jong uti urang ba lalap ningkong da ki bahiyem ki bala pentip pat syakinong yalam shnong ki bala lej marmar syakate ga yeng bat lap ba uti urang ba ula thya lingtar ringkat ke jingling kien jong kasnam uti unong yalam shnong ringkat bat ukni jong uti urang ba ubala sya penyap dusman ki ben pawe ke jing sngosi halor kene ke jingja ke bala pen her serniu bat pen syong siere ki pat ba nong syong shnong hak ba ki laken tu ki bor jong ka an bakin shim khya ban thwen bar penshitom ki runar trangsnam ki badan kti haban penyap dusman uni urang ba halor kene ke jingja ki bor pulet ka thanat nongpo hadin ke jingyo jingtip na ki bor shnong halor kene ke jingja marmar hi ki lahyar syakati ka shnong ban penlong ke jingto kit baru ban penkit ya kamet shanong po civil hospital nak benta ban pendap ya ke examine postmortem shu la yo jingtip baki bor pulet ki la yo ban ra no ya uwe ubreu ubala suba dan kti halor kene ke jingja nak benta ban penlong ya ke jingto kit Nanti mempadat itu kong udah kong. Getting the hit. Nanti mempadat itu kong udah kong. Din bang alayo yang dicip keluar dari polisnya kapor kita timbaang na rumah senang kapor niya bude patana niya tam na nawan jiman nawan muslim kemari hiar nakali awan amit kemari hiar kali nilayo kapor te bilapon dan ang ngalaong ang itibupon ang tawad na kunti wad yakta ing sa sawan di durong ba sawan di medipek mo tim ya sure dan nakaliang gini rokum gayin tim tukur anong dapat kagig so pindit bat jing snalunga mo apa pura iskata ni da ong briu ba sniu mo ko ni no aman ong ba re da ong ba sniu re kanjia ka ni pot ni sniu pindit ni snalunga bat dan ong mat dia pan suspek dia kino nimla dari kidon tidak sin rumala kembali keren di Trajnong dari di sia di suatu suatu perkataan kembali dayo sekarang cukup cepat dia di perkataan seperti sucia yang kata dengan ini kembali nak yang jungi ro nong kai kai ba susi mau baca po sa kami kini juga ba long ke bahasa Ngil, semua kata penting ada belum kena di waktu bangsa ini tu, menjadi posisi. Jadi lihat kepada dari ketiga jinja sa, dia boleh bangsa boleh amison, buruk. Jadi apa dia ketiga jinja nak kali jungi senong ro nyempat tip, meno balik macam. Dari
sungi rolong ba jidon di bahiyeng hadin ba jula lek hiyeng juu jula lap ba kamediap di kala tiak boyeng nak dia sungi marmar hi masih tik kata la patik kulit patik kulit marmar hi la polis ku cakap di hadu mata longi panut banong mano ba dongti kita rekam dari gidon di long bang suspek di kulit kila lek hi ka kamram ku juki di naliang ini pun pasinong long kapat ga hai buat sampai ba bikin simkia kita kerang ba penom jam mo stop kau sama nadon pun kita gijing jam stop kau nadon pun kita gibru long kanlong ka jima mo ya stop kau markila sedang mata sisir biasa kin melin simlin yang kita kau kita yang tempat ga buat sampai bikin simkia balik ini pada kau kena liang begitu pasinong ro min nyarap ke bang nyela dan nyarap nang bang yo macam itu le ba dek gitu macam kan nu biji kena kerja ba kapor te long magipun ki bahing samira magipun ki leustang panai jadi dia ada abang su penyi long ba bom le kerja baik harta kapor ba jian marundun ba tip ba akan kapor ba long Banu udon kini kapor ba jian Andre hadin ba kidon di bahing kilek haying jungu ki di bau Pandon marui makia ya Pandon lo rem no biom Amin 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 son